laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار ككيكي دو كهوتي ka radio meɗen ɗo fiyo en ɓeydodir fi diina islamu kan ko musidɗo moɗon mo wowuɗon heɗitade oɗo radio jibinaɗo e nokkure no wi'e dantaba e nder kankalaɓe e nder dalaba on haray wi'eteɗo alpha abdoullahi diallo haray ko wonani en ka ɓawo masinji to fino haala kan hewtira on ko muhammad aqib so iɗen toro allah yo waɗu barke makko waɗa barke golleji makko ɗin e kala wonɗo gollude nder o radio woɗɗuɗo e ɓadiɗo e kala wonɗo wallitade no radio on yarira yeeso en torki allah yo allah waɗu barke on tigi yo allah moƴƴinan on tigi alhaaliji makko ɗin kala tawɗo no woni sakkagol oɗo radio e alhaaliji mum haray ɗen toro allah yo allah fewnu on tigi artiramo e yiɗugol no diina islamu kan yarira yeeso haray ko ɗum woni ko torotoɗen allah subhanahu wa ta'ala haray musidɓe julɓe miɗo toro allah subhanahu wa ta'ala yo taw ko fi makko tummi woni wowlirde ɗo hara ko fi laɓɓinalngol mo kanko allah subhanahu wa ta'ala hara ko fi makko mi woni yewtirde o waɗa on onon wonɓe heɗitade lamɓen tawa onon kadi o waɗa on jeyaɓe ɓen ɓe hino heɗito yewtere ɓe ndaara ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe hutora yo allah newnan en ɗum ibadallah wa ba'da an yablugha at-tiflu sinna as-sabi'a wa hadha as-sinnu ahsanu wa akhsabu fatarati at-tarbiya wa huwa as-sinnu adh-dhahabiyyu lit-ta'allumi wa bi khassatin al-hifdh لخلو قلبه من الشواغل والأفكار التي يفكر فيها المراهقون وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم صغار الصحابة وهم في هذه المرحلة فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح هذا الحديث العظيم الذي يقول عنه ابن رجب رحمه الله هذا الحديث
يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين جامع العلوم والحكم لابن رجب. haray ko wono noon musidɓe julɓe jiyaɓe Allah, ɓaawo kunɗo paykon en wi'i ko wonɗen yewtude ko gila ka paykon kun heɓi duuɓi 7 haa ka kun heɓi ɗon duuɓi 14. wiɗen neɗɗo on no mari 7 tati haanaɗi wattanede yilla e mum. 7 arani ɗin hay Allah faalaka golle makko ɗen e ɗin ɗon. 7 hakkundeji ɗin ko ɗon o wonta ko wonta kon. 7 tammi ɗin ko ya wondu e makko hollamo ko honno o wawata warrude piiji ɗin. haray noon ɓaawo nde kunɗo paykun timmini duuɓi 7 ɗiɗo duuɓi ko ɗiɗo ɓuri moƴƴude, ɓuri hecciɗude e sagaraji needi ndin. ɗiɗo duuɓi ko ɗi wiyete duuɓi kanŋeji, duuɓi kanŋeyankoji fi andinagol, fi jangugol, tentini fi hunjagol ngol. mo faalama wonde hunjotoɗo moƴƴa ko ɗiɗo duuɓi o ekkitata hoore makko hunjagol ngol. sabu fi honɗum ko waɗi ɓernde kunɗo paykun e ɗiɗo duuɓi haray hino yeewi kala ko tawata helninay paykun kun e goɗɗum ngo accintinamo hunjagol ngol e jangugol faamagol. e miijoji ɗi tawata hewtuɓe ka helli feeɓen, ɓeeɗo miijoji ɗi ɓe mari ɗin e maapaji ɗi ɓe mari ɗin, kunɗo paykun markun duuɓi 7 kankun kun jogaaki ɗin ɗon. ko ɗum waɗi nelaaɗo men muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe relɗu no moƴƴa jannugol fayɓe sahabaɓe ɓen, sabu andugol ɓe nafoore ko woni e jannugol fayɓe ɓen. hara kamɓe sahabaɓe ɓen ɓe fayɓe sahabaɓe hiɓe e oɗo sagara. ko ɗum waɗi o sahabankejo wiyeteɗo ibnu abbas radiyallahu an himo fillano en ɗo ko feƴƴi hakkunde makko kanko e nelaaɗo men on muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. o wi mi laatino miɗo waɗɗi ɓaawo nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama, ɗum woni ko mi supporteur jo nelaaɗo miɗo ɓaawo maɓɓe. nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama ɓe faala newde kunɗo paykun, ɓe maakani kun ko an yo paykun, min miɗo faalama andinde konnguɗi, reeno e allah o reene, reeno e allah tawamo yeeso ma. si tawi allah subhanahu wa ta'ala a reenike e makko, a reenike e yeddugol mo, a ɗoftike yamirooje makko ɗen, a taway mo yeeso ma. si an kum paykun tawi a toroto, a ɗaɓɓay yo goɗɗo okkore goɗɗum, haray ɗaɓɓir allah toro allah. ɗum ɗo ko humindirgol mo kanko e rabbu samawati wal ard. ko wannon ɓe maki si a ɗaɓɓiray ballal, ɗaɓɓir allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo ko laɓɓinangol mo tawhid makko on, andinamo ko allah subhanahu wa ta'ala waawi, ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɗaɓɓirte ballal. ko ɗum waɗi ɓe maki andu noon ɗeɗo mofte fuu si ɗe moɓodiri fiyo ɓe nafire hunde nde allah subhanahu wa ta'ala windanalima, ɓe wawatama nafirde nden hunde hay si ɓe fuu ɓe moɓodiri. si tawi kadi ɓe fuu ɓe moɓodiri fiyo ɓe lorrire hunde nde tawata allah subhanahu wa ta'ala hoddiraliyo ɓe lorrire nde, haray ɓe wawatama lorrirde nden hunde ɗen. andu ɗum an kumpaykum. ɓe maki karambi ɗin ɓantama, ɗeri ɗi yoori, hande kadi goɗɗo wawa wadde ɗon siwana ko allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kon. hadise on ko imamu tirmidi yaltinimo, o wi hadise on hino selli. ko wano noon oɗo hadis ko hadis mawɗo. hadis ibnu rajab alhambali himo maaki, yo allah yurmemo, o wi o hadis ɗo, o hadis no mojodi e wasyeji mawɗi, himo mojodi e tugale hunnuɗe,
immorde fiyakuji immorde ko ɓuri himmude e fiyakuji diina kan. ɗum ɗo sen daari e deftere no wi'e jami'ul ulumi wal hikam libn rajab en yi'oye yewtere nden nder ton. ko ɗum waɗi allamahu ibnu abbas radiyallahu anhu wa huwa gulamun lam yablughi alhuluma haythu innahu wulida qabla alhijrati bi 3 sinin وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء القنوت فعنه رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر أخرجه أحمد في المسند وعمره إذ ذاك أقل من 10 سنين لأنه ولد سنة 3 من الهجرة. حري nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe andini ibnu abbas oɗo hadis ɓe andini mo oɗo tawi kanko ibnu abbas o yottaki kelle fuye ko waɗi kanko ibnu abbas o jibina aɗo fergu nelaɗo ngun duuɓi 3 kanko ibnu abbas o jibina nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama andini kadi alhasan tanirawo maɓɓe on qunutu on du'aul qunut ɓe jannimo ɗum kanko oɗo tanirawo maɓɓe tawi ko o paykum ko ɗum waɗi fillama e makko o wi nelaɗo Allah andinilan konguɗi miɗo wowla ɗin konguɗi ka qunutul witr. hadis on yaltinimo imam ahmad ka deftere makko wi'etende al musnad. tawi fewdo nden ñande duuɓi oɗo tanirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewtali duuɓi 10 ko waɗi o jibinano kanko alhasan o jibinano e ka duuɓi 3 immorde fergu nelaɗo feru woni duuɓi 3 o jibina. haray noon piiji ɗi duwaɗen jannude fayɓe meɗen ɓen ne'en ɓe e hoore mum ɓe wawa wonde fayɓe kelɗuɓe ɓe wawa wonde ɓiɓɓe kelɗuɓe ɓe wawa wonde sukaɓe kelɗuɓe heɓoyen mawɓe kelɗuɓe haray toɓɓe jeegono ɗo ko ɗeɗo wattanten yilla e mum ne en fayɓe ɓen e hoore mum. haray inchallahu ta'ala en soggayɗe en berewu ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ɗo e leer men on yonude on tuma si en wawali lannoyde ɗe en aroye ñandego lannintinoɗen ɗe. haray toɓɓere aranere nden awalan الصلاة ومن خطوات العملية التي يؤتنى بها في هذه المرحلة ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصلاة حيث قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالواجب على المربي أن يأمر في هذه السن ابنه بالصلاة ويرغبه فيها ويبين فضائلها وفوائدها وعقوبة تاركها. حريك ونم سب جلبة نجيا اتوبة لنأتم بيب ميدم بين اهور مودون نجيا ادن توبة aranum ɗum julde nden andingol oɗo ɓiɗɗo julde nden ko nde juuletende gila ka duuɓi 7 no jeeya e taaɓanɗe golleyankoje ɗe tawata hino hana wattanede yilla e mum e nder oɗo sagara koko nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama relɗini immorde yamirgol fayɓe ɓen yoɓe juulu gila ka duuɓi 7 ko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yamire ɓiɓɓe moɗon ɓen juulugol hara kamɓe ɓiɓɓe ɓen ko ɓe duuɓi 7 ɓe maaki piya ɓiɓɓe ɓen si ɓe juulaali hara kamɓe ko ɓe ɓiɓɓe ɓe duuɓi 10 ɓe maaki sendindiron hakkunde paykoye goroykoy e paykoye deyoykoy ka lelorɗe ka daɗɗudiji ka mbaldiji sendindiron hakkundeji maɓɓe
ko ɗum waɗi ne'owo on himo haani ƴoƴude himo haani faamude si wona ɗum ɓe woni ne'ude ɓen ɓeeɗo ko boni kon kaka nder suudu makko ɓe ekkitoto ko boni kon. ko ɗum waɗi ne'owo on no haani wattande yilla moƴƴa. ndaare ɗo hadis on ko Abu Dawuda yaltinimo immorde hadis mo Abdullahi ibn Umar filli. haray noon sen ndaari o hadis ka nelaaɗo ma ki yamire ɓiɓɓe moɗon ɓen juulugol hara ko ɓe duuɓi jeeɗiɗi, piyomɓe si ɓe juulaali hara ko ɓe duuɓi 10, sennindiron hakkunde maɓɓe ka lelorɗe. ɗum ɗo sen ndaari en taway si islam on wi yo focce, islam on toñaali mo. fii hon ɗum duuɓi 3 islam on no jonnimo yo ekkito yo elto. e nder duuɓi 3 goɗɗo no juulude si tawi o waawaali ɗum ɗon haray o sali. se wona ɗum kala ko goɗɗo elti duuɓi 3 haray o waawi kon ko eltani ɗon. ko ɗum waɗi son ndaari e nder ñallal hiɗen mari waqtuuji 5. so on ƴettiiɗi waqtuuji 5 on multiplie ɗum e nder lewru, on multiplie ko yalti e nder lewru ndun ɗon kon laabi 12, on multiplie kon ko yalti laabi 12 ɗon, on multiplie ɗum laabi 3, on sowi ɗum laabi 3, on tawoyay paykunkun heɓi waqtuuji guluuji 5 e 400 ko o juuli. si tawi o juuli ɗum ɗo fof o waawaali haray so o foccama o toñaaka. ko ɗum waɗi haray musidɓe julɓe wattanen yilla no foti noon hande yimɓe ɓe tawata ko sukaaɓe hiɓe accinde julde ɓe juulata. haray ko ɓuri waɗɗaade no ɓuri waɗɗaade neɗɗo ne'owo on nde o yamirta, haray no waɗɗi neɗɗo ne'owo on nde o yamirta ɓiɗɗo makko on julde nden e nder ɗiɗo duuɓi wi'aaɗi ɗo. o relɗinamo fi juulugol ngol, o ɓanginanamo ɓural ko juulugol mari, o ɓannamo o joɗɗinamo o andinamo juulugol julde nden no mari ɓural. ko wano noon o andinamo mo juuli no mari nafa ka cellal, no mari nafa e makko kanko neɗɗo on, no mari nafa ka aduna ɗo, no mari nafa ka lahara. haray ko wano noon o andinamo kadi mo juulaali ko honɗum e lette o mari ɓaawo o juulaali, mo juulaali ko honɗum e lette mari ka aduna ɗo, ko honɗum o mari e lette ka lahara. baabajo ne'owo on e nenejo on andina ɗum ɗo paykunkun. si on tigi andigoye nafoore ko woni ton kon o wakkiloto fi mum, so andi lorra ko woni so acci kon o hittinay fi waɗugol julde nden hara o accali nde. kono baabiraɓe buyno welsindi ala wattande yilla e ɗum ɗon. fa ida tarabba ala hubbi salati wa muraqabati llah nasha'a tahiran taqiyan salihan bi idnillah li anna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar fa ihmaluha wat-tasahulu fiha daya'un ayyama daya' wala tarbiyata wala salah ba'da ida'ati as-salah. qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. taha. haray ko wona non musidɓe julɓe, si tawi kum paykun ɗo o ne'ama e hoore nde ɗo julde yiɗugol julde nden, o ne'ama yo yiɗu julde nden e aynugol tombodira e Allah subhanahu wa ta'ala. kun ɗo paykun kum mawnay ko kun laaɓu kun mawnay ko kun hulay kun Allah, kun mawnay ko kun moƴƴu kun e dungaye Allah subhanahu wa ta'ala. ko waɗi nde ɗo julde ko haɗaynde ko boni, nde ɗo julde no haɗa neɗɗo on e waɗugol fahishaku, waɗa jeeno e ko nandi e ɗum, no haɗamo kadi e waɗugol piiji añiniɗi ɗin. nennugol nde ɗo julde welsindo e mayre no e ɗum yeebaare ko ɓuri mawnude e yeebaare. needi moƴƴiri ala, needi wawata moƴƴude ɓaawo nde julde nden yeeba. kala yeebuɗo julde, kala accuɗo ɓiɗɗo mum yeebi julde, o wi'i oɗo ɓiɗɗo hino moƴƴi, oɗo ɓiɗɗo hino feewi, on tigi wowli fenande. ko ɗum waɗi ne'ugol ɓiɓɓe ɓen e nde ɗo julde ko nema molanaɗo. so o ne'ama e nde ɗo julde, o hollama ko yo juulu,
no juulirte noon so juuli no juulirte noon ɗum ɗon accinaymo yaltugol ɓoɓa yimɓe e laawi jetta yimɓe ɓiƴa yimɓe bonnana yimɓe ɗum ɗon accinaymo ɗum kanko paykunkun ko waɗi o anday ko Allah subhanahu wa ta'ala hana hulede o anday ko Allah subhanahu wa ta'ala hulete mo huli Allah subhanahu wa ta'ala o pottitoto ɗiɗo piiji bonɗi o pottitoto lorrugol jiyaɓe Allah ɓen haray musidɓe julɓe wattanen yilla kippinen ɓeygureji meɗen ɗin ndeɗo julde ko ɗum woni ko hani kon sen waɗi ɗum tun nafoore ko yiyeten kon ɓe ɓiɓɓe ɗon on tuma ɓe yeddata nene maɓɓe ɓe yeddata baaba maɓɓe ko wannon ɓe waɗata boneji ɓe yata ɓe memminoya pankareji ɓe ara ɓe hibba ɗum e hoore mawɓe maɓɓe ɓen haray e fii ndarugol sa'i on no wawen ƴettirde toɓɓe seeɗaje telen maka julde hiɗen wawa e darade ɗon ƴetten toɓɓere hikkitinde ɗon nden thaniyan ta'limuhum alqur'ana alkarima ومن الأمور المهمة والمعينة في تربية الأبناء تعليمهم القرآن الكريم فإذا أردنا الخيرية لأبنائنا في الدنيا والآخرة فلنحرص على تعليمهم كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وبخاصة في هذه المرحلة مرحلة الحفظ قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري harayko wona noon toɓɓere ɗimmere nden fii no ne'irten ɓeeɗo fayɓe ɓe wona fayɓe ɗaɓɓaaɓe ɓen haray ko jannugol fayɓe ɓen alqur'anul karim on no jeya e piiji himmuɗi wallitotoɗi fii ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe jannugol ɓe deftere Allah nden andina ɓe deftere Allah nden si tawi en faalanama ɓiɓɓe meɗen ɓen moƴƴere nden ka aduna ɗo en faalanama ɓe moƴƴere nden ka lahara haray en relɗay e jannugol ɓe alqur'ana on jannugol ɓe deftere Allah nden ka fontugol nde janga ɓe janga ko selli ɓe janga nde no nde hana jangirede noon wono Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri noon warattilil qur'ana tartila jangir alqur'ana on no hana jangirede noon yaha ndara neɗɗo wawuɗo jangude qur'an anduɗo ñawoje ɗen yaha ka oɗo o longinamo alqur'anu on la budda bitalaqi feere ala be on tigi longino ɗum musafaha hara kadi kanko e karamoko makko ɓe tindodiri ɓe mo kala maɓɓe no reeni oya anda ko honno kalfe yaltirta anda ko honno sifaji majje ko honno hundukkon wa'ata anda ɗum ɗo be on tigi janga alqur'anul karim on hara kono haniri noon ko wano noon kadi ka hunjagol nde hunjo hara kono hana hunjorede noon e taskagol alqur'ana on ko yewtata kon nde alqur'ana no yewta hara o nanay o faamay sabu yimo taskade ko alqur'ana yewtata kon e ka gollitirgol alqur'ana on haray si woni neɗɗo woni hunjiɗo alqur'anul karim mo yi'imo yo andu oɗo alqur'anare nden no e makko sa yimo ka yaadu andu oɗo alqur'anare nden no ka hoore makko sa yimo ka ñamdu andu alqur'anare nden no ka hoore makko sa yi'imo ka ɓornateri andu alqur'anare nden no ka hoore makko e alhaaliji makko ɗin fuu ka huwodire sa yimo ya andu alqur'ana on no ka hoore makko ndare sahabaɓe feƴƴunoɓe ɓen ñandego ɓe yehi jihaadi tawi goɗɗo gono ton ko jiyaɗo ɓe wi menen meɗen huli wata men iwtirane sengoma wata men foolire sengoma ko honɗum o wi si tawi julɓe ɓen foolirama sengo am min haray mi boni hunjiɗo qur'anul karim ko ɓeɗo woni hunjinoɓe alqur'ana ɓen wattanen yilla ɓe sukaɓe e jiwɓe hande wonɓe hunjade alqur'anul karim yo ɗum ando e maɓɓe ɓe hunjade deftere Allah nden ko wano noon tentini e ɗiɗo e oɗo sagara o sagara hunjagol ɗo sagara duuɓi jeeɗiɗi arani ɗi duuɓi jeeɗiɗi ɗimmi ɗin ɗo ko sagara hunjagol ngol noon haray wattanen yilla e ɗum ɗo moƴƴa musidɓe julɓe ko wano noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki on fuu moɗon ko ɓuri moƴƴude e mon
ko on neɗɗo hunjiiɗo alqur'anul karim o janginde haa o faaminde o yilti o janninde goɗɗo ko oɗo ɓuri moƴƴude nelaaɗo maake khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama on fof ko ɓuri moƴƴude ko on janguɗo alqur'anul karim on haa faaminde janninde goɗɗo ko oɗo ɓuri moƴƴude hadith on ko yaltinimo ko imamul bukhari ka deftere makko ko wan noon kadi nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadith mo imam muslim yaltini ka deftere mum wa qala sallllahu alayhi wa sallam inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin akhrajahu muslim. haray nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah subhanahu wa ta'ala no ɓantira sabu ndeɗo alqur'anare yimɓe sabu toppitagol ɓe ndeɗo alqur'anare wattana yilla e mayre jangande faamande jannande yimɓe ɓen allah no ɓantira ɗum yimɓe sabu ko ɓe kippi alqur'anul karim kon himo liɓira sabu ndeɗo alqur'anare yimɓe oɗo hadith yaltinimo imam muslim ko ɗum waɗi kala ka alqur'ana jangete kala neɗɗo yo watta yilla wata o tawe e sakkagol ka alqur'anul karim jangete faame ara fermaduɗe ma ferma nokkeli ka alqur'ana jangete yo neɗɗo reeno e ɗum allah subhanahu wa ta'ala no ɓantire sabu a ɓanti alqur'ana a teddininde allah teddine si a jasininde allah subhanahu wa ta'ala jasinayi on tigi ka aduna ɗo jasinoyamo kadi ka lahara yo allah dandu en ɗum wa kathirun min alulama'i annabighin حفظوا القرآن قبل البلوغ فقد حفظه الشافعي وهو ابن 7 سنين وحفظه النووي وهو ابن 10 وابن تيمية قبل البلوغ وكذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم. haray ko wannum musidɓe julɓe karamokoɓe ɗuuɗuɓe jeyaɓe e kallali ka gande jeyaɓe e jambaruɓe ka gandal ɓe kelɗuɓe ka gandal ɓe hunjino alqur'anul karim on hari ɓe heɓali kellefuye hari ɓe hellifaka ɓe yottaki kellefuye ɓe hunji alqur'anul karim ɗum ko saabiwal ɗaɓɓugol gandal non ko ɗum waɗi sendari wano imamu shafi'i rahimahullah oɗo o hunjino alqur'anul karim on tawi ko mo ɓiɗɗo mo duuɓi jeeɗiɗi o hunji alqur'anul karim. enen hande a yiyay on tigi yimɓe meɗen buy ɓiɓɓe muɗum ɓen no yaltiniɓe ka janngugol diina islam faama naɓi ɓe e janngugol gande aduna tun fiino aduna ɗaɓɓirte tun inna mi ndaari mi tawi o faamata gande ɗen ɗiɗi o alqur'ana heƴata e hoore mi naɓirimo ka français simple musidɗo julɗo alqur'ana laggoto haqqille alqur'ana yanyay ɓernde alqur'ana wallitoto jangowo no o jangira ko ɗum waɗi jangoɓe qur'ana hunjoɓen kala ka jangete taway ɓe jangodata happe ko tawata haqqille maɓɓe ɗen yaaji. haray imamu shafi'i oɗo o hunji alqur'ana tawi mo mari duuɓi jeeɗiɗi ɗen andi ko neɗɗo piirteɗo misal ka hunjagol ko wano noon imamu nawawi oɗo kadi wurali ko ɗuuɗi o hunjino alqur'anul karim tawi o timminali yani tawi kanko oɗo imamu nawawi tawi ko ɓiɗɗo mo duuɓi 10 o hunji qur'an ko mo 10 ans ɗum ɗo ko nemani se ndaari hande allah no neminirde en ɗum no woodi hande fayɓe wonɓe hunjade ɗo 10 ans hara ɓe hunjike qur'an 12 ans hara ɓe hunjike qur'an ɗum ɗo ko nema mo allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ko wannon ibn taymiya oɗo kadi hunji qur'an hari o hellifaka ko wannon cheikh bumbaz oɗo ko jeyaɗo e ulama'ul mu'asirin jeyaɗo e wuuridaɓe ɓen neɓali ko ɓe feƴƴini karamokoɓe ɓe allah teddini sabu kulol maɓɓe allah ngol sabu wakkilanagol ɓe diina kan allah teddini ɓe waɗi ɓe hulaɓe accana e nder aduna on tentini e nder leydi arabi saoudite kaɓe wonnoɗon haray kala ka yawɗa e nder aduna on sa wi cheikh bumbaz on tigi haray no andi ko hombo woni on ɓeɗo ɓe hunji qur'an
kamɓe kadi wano noon tawi ɓe duuɓi ɗin ko ɗum woni hari ko ɓe paykun ɓe hunji alqur'anul karim e ko hina ɓeeɗo ɗum ɗo ko e piide misal ƴettuɗen ɓeeɗo haray no wuudi buy hunjiɓe qur'an ta ko ɓe fayɓe hunjino en ƴettu ɗum ɗo tun ka piigol misal wa qad harisa salafu salihu ala hifdi alqur'ani alkarim wa ta'allumihi wa ta'limihi li abna'ihim wa an ata ibn sa'ib anna abdurrahman as-sulami قال أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم سير أعلام النبلاء haray ko wonnon musidɓe julɓe tabitiɓe aditiɓe aramɓe kamɓe ɓe relɗuno jannugol ɓeeɗo ɓiɓɓe nde ɗo deftere Allah janngugol nde e jannugol nde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe ɓe relɗuno ɗum ƴettama e o wiyeteɗo ata ɓiɗɗo sa'ib o wiyeteɗo abdourahmane sulami o wi menen men ƴettuno nde alqur'anare e juuɗe yimɓe min janguno nde alqur'anare e juuɗe yimɓe ɓen ɗon ɓe humpiti men ɓenɓe min jangi e juuɗe mum ɓe yeeti men wonde kamɓe ɓe laatino si ɓe jangi ayeje 10 ka alqur'anul karim ɓe yawtataɗen ayeje 10 ɗon ɓe yaha e ayeje 10 goo haa ɓe anda ɗen ɗon ayeje 10 ɓe faama ɗe ɓe gollitira ɗe si ɓe feƴƴana ayeje 10 goo min laatino menen meɗen janngayno e juuɗe maɓɓe alqur'ana on min janga kadi e juuɗe maɓɓe gollugol ngol min janga e juuɗe maɓɓe gollitirgol alqur'ana on o wi no fawi ronoyde nde ɗo alqur'anare aro yeyka rona nde ɗo alqur'anare ɓaawo amen yimɓe ɓe yara alqur'ana on wano goɗɗo yarirta ndiyam happe ko tawata hiɓe hunji alqur'an no ɓowri no ɗaati kad faala on tigi pooɗay kalandiɗamo ayeje e none himo andi kono hara alqur'anare nden yawtali lokoje maɓɓe ɗen fi hon ɗum sabu ɓe ala hutorde alqur'ana on sabu ɓe ala taskade mo sabu ɓe ala gollitirde mo ko ɗum waɗi enen ɓayru wana en arabu no hani kala hunjinoɓe alqur'anul karim ɓen hande e nder leydi lagine ndin ɗo e nder aduna julɓe ɓen ɓe wattana ɓe ton firangol ɓe nde ɗo alqur'anare jannugol ɓe shariyaji diina kan ɓe faama harna janngugol ñunco tun dande nden no weli no mari qira'atji no andi ɗum ɗo kala qira'at ko honno ɗum ɗo jangirte oɗo e riwayaji fo on tigi no andi kono noon o faama fus ko woni e nder alqur'an no haani hunjinoɓe alqur'ana ɓen wattana yilla e ɗum ɗo haray musidɓe julɓe e ɓeeɗo sen ndaari en taway ɓeeɗo ko ɓe piirɓe misal telemma ɗo ɗum ɗo sen ndaaroy ka siyaru alamin nubala en tawoyey nde ɗo yewtere ton fa kana salafu yahrisuna ala taallumi alqur'an wa fahmi wal'amali bih وهو الأساس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند حريك ونون مسيب بجلبه بأدتي بأرام بكم بريلد نموجة جنغوغل القرآن إفامو قلنده إقلتر قلنده كواديكو القرآن ونقبل الليوال ونند نقل دقبو غندل nelaɗo Allah on tabiti nelaɗo kañum laatino ko alqur'ana on woni jikku maɓɓe on ko ɗum waɗi nene Aisha landanoma ko honɗum woni jikku nelaɗo on ko honno nelaɗo wawno ka jikku maɓɓe o wi kana khuluquhu alqur'an laatino jikku nelaɗo on ko alqur'anul karim on sa jangi qur'an no yiruɗa noon ko woni ka qur'an ko non haray woni jikku nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam وإنما يشجع الآباء
على الحرص في تعليم أبنائهم القرآن ما جاء في ذلك من الفضائل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه سهل بن معاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رواه أبو داود. هريك ونم مسيب جلبه نلاد الله صلى الله عليه وسلم سنداري بوينو جيا اكو سوسين تبابرابه بين reldingol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jannugol reldingol babaɓe ɓen jannugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen alquran koko ari immorde e ɓure ɗe tawata nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam humpiti fi mum no jeeya e ɗen ɓure o hadis mo sahal ɓiɗɗo Mu'adh juhaniyankejo filli o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki mo jangi alqur'anare nden hay si tawi o gollitirali nde o jangi alqur'ana on o hunjike nde oɗo mawɓe makko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴiniroyay juuɗe mum tedduɗe ɗen andi ka aqida yimɓe ahlu sunna wal jamaa eɓe jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala no mari juuɗe. ɗum ɗon karamokoɓe tawhid ɓen ɓe seɗanayi en ɗum ɗon e cenɗe heddiɗe ɗen inchallahu ta'ala kono eɗen andi ka finde kamɓe hiɓe jaɓi Allah no mari juuɗe. Allah no mari juuɗe. joni noon Allah moƴƴiniroyay juuɗe mum tedduɗe ɗen o moƴƴinira ɗum kufne kanŋe o ɓorna on kufne ɗon o moƴƴinamo o hebla on marana babajo mo ɓiɗɗo muɗum hunji alqur'an nenejo mo ɓiɗɗo muɗum jangi qur'ana hunji Allah moƴƴina kufne kanŋe marana ɓeɗo si ɓe hewti lahara Allah subhanahu wa ta'ala ƴettira juuɗe mum tedduɗe ɗen oɗo kufne kanŋe o ɓorna oɗo mawɗo mo ɓiɗɗo muɗum hunji alqur'an oɗo nenejo mo ɓiɗɗo mum hunji alqur'an oɗo ɓorne o kufne kanŋe ɗo. eɗen andi noon hay heɓugol koto nun kanŋe ka aduna ɗo wela fi wana fi noon yo goɗɗo heɓu kufne kanŋe hara kadi ko wano lahara o heɓi ɗum. mawɓe makko ɓen ɓorne ɓe wi on kufne kanŋe jalbendi makko ndin no moƴƴi no ɓuri jalbendi nange ngen si naati e nder suudu niɓɓutundu e nder cuuɗi aduna ɗin si nange naati ton jalbendi wondi ɗon ndin jalbendi on kufne kanŋe ɗon no ɓuri jalbendi ngen nange ɗon e nder ndun suudu jeyandu e cuuɗi aduna. ko oɗo noon ala o gollirali qur'an amma noon on gollirɗo alqur'ana ko honɗum sikkuɗon e on ɗon kañum ko honɗum e place oɗo heɓoyta kalahara. musidɓe julɓe hittinen e janngugol nde ɗo deftere Allah. wa ila man fatahu rakbul hifdi wa kabura sinnuhu wa asbaha alqur'anu yatafallatu min la yafutuka ajru hifdi abna'ik fa abna'uka amalun salihun ba'dak idha salahu. hay ko wannon musidɓe julɓe ko an yo o neɗɗo mo tawata fuutike ɗum hunjagol alqur'anul karim sabu nawnare ma sabu nawyugol ha feƴƴita fuutike ma hunjagol alqur'ana on ngol setewol hunjagol qur'ana fuutike ma duuɓi ma ɗin towi wonti nde alqur'anare joni si a jangi a yejjitay ala tabitude ka haqqille ma ko a ala wawde manditade moƴƴa wata fuutoma joddi hunjagol ɓiɓɓe ma ɓen deftere Allah nden. ɓeɗo ɓiɓɓe ma ko ɓe golle moƴƴe ɓaawo ma si tawi ɓe ɓiɓɓe moƴƴi. iɗon andi goy nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki si neɗɗo ma golle makko ɗen fof daroto si wona piiji tati no jeeya e ɗin aw waladin salihin yad'ula ma ɓiɗɗo moƴƴo mo on tigi acci no du'anademo. sa acci noon ɓiɗɗo jangowo qur'an balɗe tati kala no tippinde ma balɗe jeɗɗi kala no tippinde nde tippinde wo no toranoma Allah ɗum ɗo ko nemani musidɓe julɓe. haray tomɓere tataɓere nden salisan tarbiyatuhu ala ta'atillah
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أوجب الواجبات على الوالدين تربية الأبناء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر الله وأمر رسوله. ويذكر بالآيات والأحاديث الدالة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطاعة الله تقتضي إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. هريك ونم مسيب جلبه tatabundun e needi ko hanude newde ɓeeɗo ɓiɓɓe en wiide mari toɓɓe jeego en watade lannude ɗe fuu. haray no jeeya e mum ne'ugol ɓiɗɗo on e hoore ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala, ɗofto nelaaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam. ko an baabajo on, ko an nenejo on ne'ata ɓiɗɗo on e hoore hulugol Allah, ɗofto nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. kono enen a yiyay ɗo buyi e mawɓe ne'oɓe ko ɓe hulɓinirta boɓoy koy ko kukuru. ɓeyna kukuru ndun ari, kuku ko honno wayi, no rawni, no ɓawli, no janɗi, ka ko honno wayi. o hulɓinire kukuru ha si o janɗi o andi kuku ko fenande. hande kadi ko rawaniyankoɓe hulɓinirta mo. ayi ko pay koy ko hulɓinire kuku, baba ɓen e nene ɓen hulɓinire rawaniyanko. haray musidɓe julɓe wattanen yilla ne'u ɓiɗɗo on hulɓiniramo Allah subhanahu wa ta'ala, hulɓiniramo lette Allah ɗen, weltiniramo nema Allah on, wonde mo ɗoftike Allah haray mo mari nema natugol aljanna firdausul a'la, no wodanimo kala ko faala ton. ma waɗu ɗum ɗo ɓiɗɗo ma, waɗu ka hakkille makko ɗum ɗo. no jeeya e piiji no jeeya ko ɓuri waɗɗade e waɗɗiɗi ɗin e hoore ɓeeɗo jibimɓe ɗiɗo, ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe e hoore ɗoftare Allah. no woodi noon baabaɓe buyi haaju maɓɓe alaa si paykum maɓɓe janngay diina ɓe tefa ɗum. si ɓiɗɗo maɓɓe ƴetti tiggare tiggike, yehi e l'école ɓe yaltinimo ka l'école ton fi nden tiggare, ko baabajo on tigi arata inna konto o ittiri ɗum. so wari ɗo régile mo ha yona minen naka suudu o itti ɗum, kanko andi ka dokkiroy ɗum. allahu akbar. en mba oɗo boni baabajo ne. ɓiɗɗo ma on ƴetti ko nafatamo, an hiɗa ɗumannade haray ko wattangol yilla. ne a ɓiɓɓe ɓen e dow ɗoftagol Allah, ne a ɓe e dow ɗoftagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. mawnina yamirore Allah nden, mawnina yamirore nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. e yeeso kum ɗo paykum andintinamo ayeje arɗe ɗen e hadisaji arɗi tindini ɗoftagol Allah, ɗofto nelaɗo. andinamo ɗum kanko kumpay kum. so andi ɗum goy o waɗay, so andi goy o ɗoftoto, so andi goy o hutoray. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonɗo wo wonɗo mo ɗoftike Allah subhanahu wa ta'ala, o ɗoftike nelaɗo makko on, o ɗoftike nelaɗo makko on Muhammad. oɗo neɗɗo haray ɓenɗon ɗoftiɓe Allah, ɗofti nelaɗo, ɓe wondo yeyi e ɓen yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala nemini. homɓe annabaɓe ɓen, gonguɓe ɓen, yanɓe shahide ɓen, moƴƴuɓe ɓen, Allah tigi non o wi wa hasuna ulaika rafiqa. ɓeɗo moƴƴi, ɓeɗo moƴƴi wondiɓɓe. mo tawi ko o wondoyta ko e annabaɓe ɓen, mo tawi ko wondoyta ko e gonguɓe ɓen, mo tawi ko wondoyta ko kanko e yanɓe shahide ɓen, yannoɓe shahide Badr e guerre ji islam, yannoɓe shahide e ɗum, e yimɓe moƴƴuɓe ko kanko e ɓeɗo wondoyta. Allah tigi ɓeɗo moƴƴi wondiɓɓe. ko ɓuri moƴƴude wondugol fof ko neɗɗo moƴƴo. haray ɗen andi hay nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no pi misal wondiɗɗo moƴƴo e wondiɗɗo bonɗo. ha ɓe maaki wondiɗɗo moƴƴo on sa wondi e makko no waywa yeeyowo parfum. si o ƴetti parfum mum makko kum o pompitike, o uuray. si o pompitike o pompete,
o ina tuuɗi kum parfum an no uuri o pompane an kadi uura ma aa kanko o okkartama few o pompitike o uuri ko onon ɗiɗo woni yaadude yiiɗon wo ka feƴƴuɗon wo ɓe inna emba ɓeeɗo no uurine ɓe no mari parfum uuru kon wondugol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɗum ko moƴƴere ko ɗum waɗi sha'ir on o wi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu nandintine e yimɓe moƴƴuɓe ɓen son watawa maɓɓe awa nandintine e maɓɓe ande nandintinagol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɗum ɗon ko malal ɗum ko malal noon nandintine e yimɓe moƴƴuɓe ɓen haray ɗoftagol Allah ɗum no landi weddingol mo ka dewal e ronkugol kafidugol e makko wa taqtadi mahabbata rasuli sallallahu alayhi wa sallama ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allahu illa bima shara haray yiɗugol nelaɗo ɗoftomo ɗum ɗon no landi ɗoftagol nelaɗo no landi yeɗugol ɓe no landi ɗoftagol nelaɗo e kala ko nelaɗo yamiri gongina ɓe kala ko ɓe humpiti woɗɗito kala ko nelaɗo haɗi ñaaɗi e mum woɗɗito e ɗum ɗon haray ko wan noon hara on tigi rewiraali Allah si wona ko nelaɗo on shar'ini kon ɗum woni o ƴiwtira ɓaawo nelaɗo o ñembina nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam wa yuhaddaru min almasiyati lillahi wa lirrasul wa annaha sababun lidukhuli annar qala ta'ala yawma tuqallabu wujuhuhum fi annar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula al-ahzab hare ko wano non musidɓe julɓe kun ɗo paykun ko rentine e yeddugol Allah e yeddugol nelaɗo kun andine Allah yeddugol mo no mari bone haray ko rentine e ɗum yeddugol nelaɗo no mari bone ko rentine e ɗum e wonde yeddugol Allah yedda nelaɗo ɗum wonay sabu natugol yiite Allah subhanahu wa ta'ala wi ka alquran nyande nde tawoyta geece maɓɓe kamɓe yedduɓe Allah ɓen yeddi nelaɗo no waylito ka nder yiite hara kamɓe tigi ɓe wi'a he wattuno hara menen men ɗoftino Allah wattuno hara menen men ɗoftino nelaɗo on ko nelaɗo yamiri men kon men waɗuno ko Allah yamiri men kon men waɗuno haray ɓe wowla ɗum ka nder yiite kono tawa wala tahina manas har na sa'i faabo ɓe ɗaɓɓata faabo ngon ko ɗum waɗi haray musidɓe julɓe wattanen yilla walyakunil walidain qudwatan salihata lil ibn fi imtithalihima li amri llahi wa amri rasul yo yumma e ben yo ɓe wonu kamɓe tigi ñentinal moƴƴal wonande oɗo ɓiɗɗo ko ɗum waɗi o yi fayɓe buy sa fuɗɗi wolde ɓen mi yiral ɗum nena mi yiral ɗum baba ko ɗum waɗi nenejo on e babajo on ko moƴƴata kon ɗum no ɓuri kelɗude no ɓuri haanude di ko ɓeynata waɗɗum andi babajo fiimowo so wi ɓiɗɗo makko wata fiimu ɓiɗɗo ina ko fiyon ɓe haɗatalan kamɓe tigi ɓe fiimude andi ko yo accu fiimugol ngol hay so inali ɓiɗɗo on wata fiimu o fiimata ɓay ɓiɗɗon sini baba onon ko watta fiimu o ina ko ɓay fiimugol moƴƴa no harmi wano non haray musidɓe julɓe ka jogitagol maɓɓe yamiroje Allah ɗen ka jogitagol maɓɓe ɗoftare Allah ɗen ka jogitagol maɓɓe yamirore nelaɗo on e ɗoftare Allah haray wattanen yilla musidɓe julɓe haray en wi'uno toɓɓe ɗen en wawataɗe lannude ɗe fof hande haray en ƴetti toɓɓe tati inchallahu ta'ala haray e sa'aji aroji ɗin en aroya ƴetten toɓɓe heddiɗe ɗen hiɗen luttiri ɗo toɓɓe tati kadi ɗe yewteten fi muɗum ɗe ne'oɓe ɓen haani wattande yilla e hoore mum fi ne'ugol ɓiɓɓe ɓen fi yoɓe won ɓiɓɓe kelɗuɓe ha hara ɓe wonali lorroɓe yimɓe ɓen ɓe wonali jattoɓe yimɓe ɓen ɓe wonali bonnanoɓe yimɓe ɓen ɓe wona fayɓe huloɓe Allah ɓe wona fayɓe ɗoftiɓe ɓe wona fayɓe teddinoɓe mawɗo ɓe wona fayɓe teddinoɓe neneɓe ɓen teddina babaɓe ɓen teddina mokobaɓe ɓen teddina ganduɗuɓe ɓen teddina hanaɓe teddinede ɓen
fii yo on tigi wonu on paykun ko ɓe ne'oɓe ɓen wattana yilla toppitomo moƴƴa wattana yilla e alhaaliji makko ɗin haray musidɓe julɓe hande en darnayi wano fewndo ɗo mawdu meɗen on ha e sa'aji aroyoji ɗin lannintinoɗen ko heddi kon inchallahu ta'ala haray miɗo accitana on ligne on yeru kuntan on heddi kun ɗo sino woodi ko wawaton landitade nder ko yewta ɗo kon haray ko arno yewtugol on ko musidɗo moɗon Alpha Abdoullahi Diallo ko wonani en ka ɓaawo masinji to ko Mouhammad Aqib Sow. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.